Pemirsa Puncak Karya Pujawali Ngusaba Kedasa, Pura Ulun Dandu Batur, Desa Adat Batur, Kintamani Bangli, Kemargiang Ring Rahina Wraspati, tanggal 17 Maret, Nemoning Purnamaning Kedasa. Ia diasun kuatasin Puncak Karya Presiden memargi antar, medasar manah suci, turmaning ulang pikayunan umat. Pengemong Pura Ulun Dandu Batur, Jeru Gede Batur Duuran, Ngawadarang, Pinaka Edan Puncak Pujawali Ngusaba Kedasa Kedulurin antuk kemargiang upacara Mepepada Agung, Ring Jabe Pura, Kelanturang Ngaturang Pujawali Ringgalah Roras Wengi. Ya diastun wantah nyarangin kerama ring bowidengan lokalan Batur, nanging ring pemargin karya nenten nyirangin tetua saha sarana upakara Saneka Wigunayang. Puncak karya Ngusaba ring Pura Ulun Dandu Batur, nyejar selami 14 rahina kantos tanggal siki April warse kalih tali kali likur. Puncak Karya Ranes Mangkin punika kamargiang kerinen untuk kepada Agung. Jadi dia betari tedun kamargiang kepada Agung kesarangan untuk para kerajaan itu sareng sami kewantan di tiang seni margiang di tiang Mangkin pengiring punika wantah lokal mantan lokal kesarangan untuk kiring untuk sakeng kliki, sakeng bunutan, sakeng bonyo. Nalar batun sendiri dia betari. Nika mantan. Terbatas tapi pemargi dua antar. Oke. Terus pun nika raus sakeng ida mau aturan Pepada Agung, wali maleh, ngarades ida aturan melinggih, mau kelanturan ares untuk napi odalan dua. Ring pemargin Puncak Karya talar kerauhin oleh Gubernur Bali Wayne Koster, Wakil Gubernur Bali Co Aceh, Sekda Provinsi Bali Dewa Indra, Bupati Bangli Miwah Jajaran, saha para sulinggih. Jeru Gede Batur ngaptiang majeng umat sani jagi pedak tangkil ngaturang sembah bakti ring Pura Ulun Dandu Batur mangdenis tata disiplin protokol kesehatan santukan kantun ring tengahing pandemi. Dari pandemi awal dari mangkin upacara nikah dalam putus. Hanya pelaksananya mantan di tiang kenapa seperti iri-kiring Jawa Tengah mantan pengkali sana mungkin sampun sudah di tiang medal terus nikah mantan ring saat punika di tiang nuna sering umat sarang sami ngiring di tiang kantor ngemanggahang himbauan protokol kesehatan dulu ini dulu sang pada tangkil lados asiki nganggen masker bau ngeranjing cuci tangan ngambil genah sana becik ngambil genasan becek jadi watas dua dia tani sampun wikan umat sedharma sareng sami ring di jam genah durusang pada tangkil ring tepangane dia betaren ngejar ring Pura Ulun Dandu Batur. Juliana Miwah Edi, Bali TV.